muraho turabasuhuje kandi tubahaye ikaze. Aha ni kuri Bumbogo Real Estate. Aha ngiye kukuzanira ikibanza rero kinini cya accessing umuhanda neza nko kuri kubibona. Ni iki kibanza natunzeho kamera ariko ntabwo kirimo iriya nzu iri hepfo, ikibanza cyo kiri haraguru ku muhanda. Ikibanza gifite ubuso uri gukabakaba muri 800. Ndaje nkwereka icyangombwa cyaho kijya metasiyo. Ikibanza cyiza kinini kabisa cya accessing umuhanda. Uyu muhanda ni principal, ubyibuke. Ni ahantu heza cyane ushobora gushora nka miliyoni 4 ibintu bikagenda neza cyane. Miliyoni 4 mu mujyi wa Kigali. Haraguru hari centre, haraguru hari amazi, umuriro wo uraza guhita unawubona wo ukinyuraho, nta kibazo cy'umuriro. Ni ahantu heza. Bishatse kuvuga iki rero? Ni ahantu mu gihe hazaba hemewe kubakwa, uzubaka inzu imeze neza cyangwa ukahakorera igikorwa kimeze neza cya accessing umuhanda. Rega ahantu hose ntago ari aho kubakwa, ntago ari aho kubaka, wanahakorera ikindi kintu kandi cyiza gitanga umusaruro kiri ku muhanda. Kiri ku muhanda neza, kuko ni ahantu hanini hisanzuye heza cyane. Nkeka ko iyi ni sure deal. Tugerageza kubazanira imari zicukumbuye ziri ahantu hagiye hatandukanye, ariko za make cyane ku buryo nza nkakwereka ikintu nawe ukavuga ati kabisa iyi ni imari. Iki kibanza sinzi nimba cyagucika, ariko nimba cyagucika ndagusuhuje, kuko ni ahantu heza, kandi umuntu uri bukirebe akahita abona uburyo bwacyo akabona uburyo bwacyo, yakumva amafaranga akumva ni makeya, yabona ahantu kiri akabona ni heza, yatekereza agaciro gifite kuba kiri mu mujyi wa Kigali akumva ni ibintu biri vere. Ni umuntu w'umugabo. Reka tubashimire rero, twababwiye ko haragura ari centre nziza cyane. Reka tubashimire, mugire ibihe byiza. Imari zo guturuka mu murenge wa Bumbogo nakagaruka, turazihorana. Murakoze.